mi etora anhena e koladana kan limuge sharuto ge terega hajju daturuga ayena ko daturu qur'ane mahrama ko hurun himene ena ko daturuga bæveriwane mahrama ko nulibijjenama ena ge maccan hajju wajibu genen nuwa ehni mahrama kanula daturu kurun anhena kan huddave genen nuwe mikomoge dalilaki abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma ge hadith ekalik fanu vidalwani sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yakhutub يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك مي حديث بسولك مانيكي نبي صلى الله عليه وسلم خطبة دبمون حديث كوري بيادو تيمن كديك فانو السبيمة إبس فيرهنكو هيلي أنهنكا إيناغي محرمكا إكوغا منوي إكهري نواشي أدي أنهنا إيناغي محرمكا إكوغا منوي داتورو نكوراشي فهندو فيرهنكو كولت دوي دنبي الله رسولاي هما كشورون تيمناغي أمي ميها حجو متكا نكمجي إهنكمكو මෙවැනි එවැනි හංගොරාම එක තිමන්නගේ නම් ලියෆීම එකලේ ෆානු හදීස් කරවියේ දාෂේ ෆහතිබාගේ අබිමිහයකුගා හජ්ජු කොරාෂේ මහරමකී ඒ බාලිගොය බොද්දි සලාමතුන් හොරි මිහිගි ගොතුගබු ෂරතු වේගෙන් වේ මහරමකී හැම ගොත බාලිගු නුවා කුඩ කොජ්ජිකමුගා නුවත මොයේකමුගා වෙස් වෙගෙන් නුවානේ දැන් මහරමන්නකී ඒ කොම්බයික්තෝ ආහාරෙන් බලායරුගා ඒ ෆිරිමීහා adi gaatimaakama gotun nuwata kiruge gotun nuwata kaavenige sababun daimi gotegga kaaveni kurun haram wigenwa komme firihene hajje koladanaka libuge terega magu amamu sebahimene magu ama nuwejjenama hajju wajiben nuane hama egota wabaye nuwata balimadukame feturi nafsasha mudala gellum wana kamang biruhi wa halatu gaves e biru filejjewma danden hajju wajibu wegenen nuwa ದತುರು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಹುದ್ದ ಹೋದು ನುವತ ವಿಸಾ ಹೋದು ಹಜ್ಜಿಗೆ ಮಶಾರು ತಾಕಿ ಮಿನಾ ಅರಫಾತ್ ಮುಜ್ದಲಿಫಾ ಮೀ ವಕಿ ಇಂತಕೆ ಕಂಡೆಳಿಫುವ ಸರಹದ್ದು ತಕೆ ವಾಕಿ ಆದದಕವರೆ ಇತುರ ಹಜ್ಜೂರಿಂ ಎತಂತನ ಜಮಾ ಕುರುಮಕಿ ಈ ಕುಳದಾನವಗೆ ಮಾನಕಮೆನ್ನು ಎಹೆಮೀಮ ಮಿಸಬಾ ಹೊರೆ ಮಿಕಂಕಮಂ ರಿಯಾಯ ಕುರುಂ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ವಿಸ್ ವಾಜಿಬು ವೆಗೆ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಮನಾಸಿಕ್ ತಕ್ ಹಜ್ಜುವರಿನ್ನಂ ಅಮಾಂಕಮ ಸಲಾಮೆತ್ತರಿಕಮಾಯಕು ಅದಾ ಕುರುವೇನಿ ವರಂ ಹಜ್ಜುವರಿಗೆ ಅದದು ಹಿಫಹಟ್ಟಾ ಎ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕುರಂ ಜೆಹೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಜ್ಜುವರಿಯಕು ನುರಕ್ಕಲಕಂ ಹುಶೈಲೆಗೆನ್ ವಾಣೆ ಕಮೆ ಕೋಗೆನ್ನುವಾಣೆ ಎವೀಮ ಕಿತಮ್ಮೆ ಬಲಿಕಶಿ ಹಜ್ಜುವರಿಕಮುಗ ವೀನಮವೆಸ್ ಮಿಸಬಬು ತಕಟ್ಟಕ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಬೇರುಂ ವೆಸ್ ಅದಿ ಎತಿರೆಂ ವೆಸ್ ತಕರಾರುಕುಂ ಹಜ್ಜುವಂ ಬೇನುವಾ ಮೀಹಾಯಂ ಹಜ್ಜುವೇನಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಸ್ ಅಹರಕುಂ ಎಫ್ಫಹಾ මිගොත වකි අදදෙක් කණ්ඩ අලා හජ්ජුගේ කංකන් ඉන්තිසාම කො බෙලහෙට්ටුම එකශීගෙන් වා රංගලු අදෙද්දෙක් ගා හිෆෙට්ටුම කි ඒ හොද්ද කමෙකමුග සෞදීගේ මේ ෆතුවා දේ ඉල්මුරිගේ එමෙ මති මජලිහුන් qaraarenneri ikam bayan korawafwe umayku hajumang ede mi hay wajibugen wani mi intizam taka tabawe eya khilaf nu ey intizam taka khilaf maki ey faafekkam gawatiwe hajjuge sharututa forihama wi names e qawmaka khande elifwa kotage adadu hamawegen nuwata hudda nuwata visa hoden jehe muddatu fahanala demuge sababu yes nuwata enuwe sababaka hore emihekan hajjat diumuge hudda nuwata visa no libenama emiheku wani uzuru veriyaka khande elifwa intizam tewe tereng hajjat diumuge hudda nuwata visa hama jehenden enage maccan hajju wajiben nuwane